Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün dekabrның 5-i çarşamba günü. Rusiya ve onun nezareti astındaki isyancılar yenilerinin azat etülüvü ketişatını Kenya bozalar. Minsk'te uç taraflama kontakt gruppasının toplaşıvında dekabrın 27'sinde yenilerinin azat etülüvünün nevbetteki etapını geçirmek için Ukrayna tarafının teklifini red ettiler. Bu hafta gumanitar bölümündeki Ukrayna temsilcisi Irina Gerashenko haber etti. Bunun ile Kyiv derhal ve hiçbir şartsız Ukrayna denizcilerini azat etmeye talep etti. Tek Donbass'ın işgal etilgen topraklarından bin mahkumet müddetini çekkenlerden 60'ını cezasını çekmek için Ukrayna nezareti astındaki topraklarga avuşturmak anlaştılar. Rusya Garp memleketlerinin serbestlik ve halkara işbirlik zenginliklerini kabul etmedi. Bunun yerine ona muhalif olganlarını susturdu ve Ukrayna ve Gürcistan gibi müstakil memleketlerge istila etti. Bu hafta Brüksel'deki NATO memleketleri dış işler nazirlerinin oturuşu neticelerinin matbuat konferensiyasında Amerika Birleşken Devletleri'nin devlet katibi Mike Pompeo bildirdi. O Kerech boğazında Rusya tarafından zapt edilgen gemiler ve denizcilerini azat etmeye çağırdı. Ve ayrıca kaydetti ki ileride ittifak memleketleri Moskva'nın böyle gibi hareketlerine yol vermeyecekler. Rusya yapkan ayıp hareketlerinin cetveli uzundur. Gürcistan, Ukrayna, Suriye saylavlarga kırışıv Skripaler korantası şimdi ise Kerech boğazı. Ve bu men seslendirgenim tek bir kaçıdır. Ukrayna nazirinin iştiragının keçken oturuşu vaxtında biz açıkça kaydetken etki nokta var. Rusya'nın eylemleri kanunga zıt kelgen ve kabul etilmez ediler. Ve bastırıv siyaseti gayırdan tıklenilmek gerek. Bu Avrupa ve dünyanın ortak noktayı nazarı. Halkara hukukun esas kaydelerini bozmağa devam etken Rusya'nın eylemleri reddetilmek gerek. Birlikte bir sıra cevaplar hazırlayacakmız. Onlar Rusya Federasyasının böyle gibi hareketler kabul olmağı göstermek gerek. Bunun ile Pompeo, Moskva, Amerika ve Rusya arasındaki orta ve kısa menzilli raketalarının yok etülüvü hakkındaki mukaveleni yıllar devamında bozganını kaydetti. Onların sözlerine göre mukavelenin takdiri şimdiki vakitte Rusya kimiyetine bağlıdır. Devlet katibi bildirdi ki eğer Moskva 60 gün içinde öz kabahatini tanıp mukavele şartlarının eda edilmesine kayıtsa anlaşma kuvvetinde kalacak. Akisaldı ise Amerika 2 ay içinde anlaşmanı lahu edecek. Esir Ukrayna denizcilerinin korantaları Amerika hükümetini onların azat etülüvü uğrunda beraber küreşmeye çağırdılar. Bu hafta korantalar Ukrayna'daki Amerika Birleşken Devletleri'nin elçisi Marie Yovanovic'e bergen mektupta yazıla. Bunu öz Facebook sayfasında parlament vice-spikeri Irina Gerashenko bildirdi. Esir denizcilerinin aileleri ve yakınları onların ve diğer siyasi mabüslerinin azat edilmesi için Rusya Federasyasına karşı şiddetli eylemlerinin yapılığını bekleyler. Noyabr'ın 25'inde Kerech boğazı etrafında Rusya mahsus hizmetleri Odessa'dan Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve Yanıkapı bukserine hücum etip onlarını zapt etti. Moskva idaresi astındaki Akmesjid mahkemesi erken azalarını 2 ayga tevkif etti. Ukraynalar esassız sınır bozganlarında kabatlanılalar. Sonra esir denizciler Moskvaga avuşturuldu. 21 kişi Lefortovo SIZO'sunda 3 yaralı denizci Matroskaya Tishina tevkifhanesinin tibbiyat müessesinde bulunalar. Noyabr'ın 26'sında Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Tehlikesizlik Şurası'nın acele toplaşıvında Rusya halkara hukukunun bozganında kabatlanıldı ve Ukrayna gemilerini ve esir denizcilerini azat etmeye çağırıldı. Ukrayna Baş Prokuraturası Kerech boğazı bölgesinde Rusya'nın tecavüzü hakkında 17 cilt isbat topladı. Rusya Kerech boğazını kapatkanını sebebinden gemi sahipleri kunde gemi için
$15,000 гайбына ұғырады. Бұқта UATV телевизион каналына Украина деңіз лиманлары мемориятының ребері Райве Савыцкаганс тариф етті. Барычық геме 2 авта муддет içinde беклемеге мечбур olды. Бұл Мариуполь ве Бердянск лиманларындан кечкен халқара тижари yollarına menfi tarzda tesir etті. Müşteriler naqil etuf üçün digер yollarını қыдырмаға башладылар. Савыцкаганс айтқанына көре, алазарда Керич боғазындан гемелерінің кечіруі ғайрадан башланған. Украина деңіз лиманлары мемориятында азақ деңізінде деңіз гемеджелігінің бозылмасы Қырым Эльхақы хусусан Керич көпірінің құрылмасындан сон башлағаны білдірілі. Бұның елі Русия сонки 5 ел давамында Керич боғазындан кечкен гавелерінің тәшкеровыны кечергені халқара ұқуқа зыт келі. 2014 сенесінден башлап Мариуполь ве Бердянск лиманлары Русия Федерациясының әлемлері 6,5 миллиард гривна ғайбына кетірген. Керич боғазындаки Русияның Украин гемелеріне истелясы себебінден Украина президенті Петро Порошенко ғарп мемлекетлері тарафындан муайян әрекетлеріні беклемектедір. Боқта о Bloomberg хабер агентлігіне берген интервьюсында хабер етті. Порошенконың сөзлеріне көре, Америка Бірлешкен Дәулетлері, G7 мемлекетлері, Авропа Бірлігі ве дигер мемлекетлерінің қатты білдірулері Украина үшін бұйық ярдамдар. Президент қайт etті кем Русияда жавузының мұнасебетінен Украина ве ғарп мемлекетлері күч қуветлеріні бірлештірмек кереклер. Әрекет етмеге бұ женг башламаға манасында дегіл. Әрекет етмеге бұ Русияге қаршы яңы пакет санкциялар, азақ санкциялары ады иле ола біле. Қара деңізде НАТО болынывының артылуы, белки азақ деңізінде де. Авропа Бірлігі елчілері Русия тарафындан ишғал етілген Донецк ве Луганск вилаятларында кечірілген сайлавларының тәшкілиятчыларына қаршы санкцияларының көрсетілмесіні мақұл көрді. Боқта Твиттер сәйфесінде Азатлық радиосының Брюксельдегі мұхбері Рикард Йозбек хабер етті. Санкциялар жедвеліне 9 кеші оғрады. Журналистің сөзлеріне көре, сон қадар декабрінің 10-ында тыш ишлер назерлер шурасының отырышында қабыл етілежек. Украин тарихи фильмі Украин әдебиеті классигінің повести асасында чықарылған Захар Беркут фильмнің ilk тизері чықты. Фильм 13-ші асырның сонында украинлердің татар-моғол ордусына қаршылығы қында тариф еті. Украина кинотеатрлерінде режиссер Ахтем Сейтабылаевның Захар Беркут тарихи драмасының көстерілмесі 2019 сенесі октябрінің 10-ында башланacak. Героями! З вогнем у серці та зброєю у руках! Құрметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile olunuz, sağlıqlen қалыңыз, көрішкенде.